Persyang Muhammad Yunus ban penduk pendamno Shisndon ya ka sengsan perthai awa milik kabalayalam da ka Sheikh Hasina hapo kari Bangladesh. Haka shipho tarik ubnai me menta usnam arjar arpusan ka surkar ba shipor jungka Bangladesh kabalayalam da unongyo kusnam Nobel Peace Prize kata Muhammad Yunus kalarai ban khangnut ya baro kikam jungka awa milik kasengsan perthai jungka Sheikh Hasina Menteri Rembak Barim ke Bangladesh ke Balasya Penhab Jubor nakasuki jungka. Wat lada ketika jing persyang jung Muhammad Yunus ban khang Jubor ia kaseng jungka Sheikh Hasina hapo kari Bangladesh kanne haduk bandadep ke jing bishar ia kaseng bat kinong yalam jungka halor ke jing yap jungkis pangut kinong yaki katkum ke an International Crime Act lane ICT. Henry nakaliang kinong yalam bahakli du jungka seng kentup ya ka Sheikh Hasina kidang yai beteng ban penlong ya ki jing yalang lengba ki digital platform katkum ki sakhi ba katai ka seng kelapus hakilat social media kum hapo ka Facebook bat Instagram kum juro de hakiwe kwe ide kilat ai jingtip lengba ka digital ka kenhun jungki samla pulih jungka awa milik ke Bangladesh Chhatra League Kelasyak khang ha ubnai Oktober hadin balak keno yaka kum ka sengleno namar ka benta jungka hakabat thombor yaki nong yaki hakapor jungka jingaki hapo kari Bangladesh hausnem baladep wat hadin bakala syakbe batmat yaka jingkhang persyak bapura Bangladesh ka Menteri Rembak Barim ka Sheikh Hasina bat ka awa milik jungka kidang jengai ban syak pensengabjar ka khubor bak kerpang jungka News 18 ka batai bnya kumno bakaseng kala penkala syaka jingyedei jungka perthai kabala penyeso daka digital ban yai piteng hakasan hima sima ban penlong yakinong kersan bantuit hapo laka jongkari hakasan tarik ubnai egos mensyamsnem ka Hasina kala ino kam bat pet sya India hadin bakinong yaki kila hirtma yak yingsa jungka hadin ki jingyaki persya sorkar kabalawanra yaka jingyabriu dakis pangut watla kinong yalam kidon haki doba baper henry kaseng kapne yaki jingekren man kasi layatu baka Hasinahi kalaju penlong yaka zoomgol kabalai haduk san kenta man kasi harengkat ki distrik baper kibadon hapo kari Bangladesh haba penpau yaka jingsokya hapo kasorkar basipor jungka Bangladesh nong ai jingmut barang ba Muhammad Yunus ulakam haka jingyalang ka Badangshan ha Chatham House ha London ba ulak kerpat daladehi ya Menteri Rembak kari India Narendra Modi ban khanglat ya ka jingla jungka Hasina ban yakren lengba ka digital ngala ong yo Prime Minister Modi pikwa ban pediang yaka ngamla ban penbor ya pi ban ino ia kata ka polisi henry songba ban yarap yangi ban pentikna bahkan omkren bat kibriu na Bangladesh ka India kamle yak ka bangalapan ka jubab jung Modi kalong kadai ka social media ngimla bante lakam yaka pila banong ayu kadai ka jinglong ka basyarkai laban rabyang Yunus hakaju kapor layatu baka Hasina kadang yapteng baniat chakmat hadin bakla de baniak kenu bat nriu politely nakin rup sautli ki district committee ong kitelong kubor kibat tipa yaka jingtrekam lengba ka digital platform